Asifiwe Bwana. Kwa hivyo kitabu hicho cha Amosi ama Amozi, kifungu hicho kilimtucha thandatuke na misoa 14 na tinduti mingi wetha wiuso tukasoma misoa yonthe alamu na Biblia sasa ikamba soma ipa mwena kwa sisi yo Biblia. Just read with us msoa wambe. The Bible says, war ni wa Allah era wanandukazome na wazia kumangone, lakini tuatiane hata wewe yoba tuende kwa pamoja, wewe usome kwa moyo ndoke Biblia yote tusome so ombithuke isi nena na wazia wango otwe mwamba. Wo ni wa ala methumwitie Sayoni na wa ala mekalite methelele kimani cha Samaria andu mena nguma mambai ila na unene ala nomba da Israeli yenda akwo vita hii muende kalene na muisisia na kumavo endai amathi ila nene na indi zeyai ngazi ya ability mekaba kwi mosumbe asu kana mubaka wamo ni munene kwi mubaka wenu inywe ala mutwanga muthenya muthuku kwasa maka ukuwisya na kutuma wikalo wo ngendu uthengea ala makomoni mayo manzo ivory na kwikote ya mokomoni mo na kuisa tutena twa malondu maumitie ndithiani na tusao maumitie kituni alama ina mbathi cia mana na wasya wa kananda ala methambĩlĩla cia sindu cia kuinga otanda viti na ala manywe ya mbinu mbakulini na kuivaka ene mauta ala maseombe indi mati na wo nundu wa thina wa Joseph. Verse 7, kwondu wa uu makaenda me atave vamwe na ala metawambe na kisekele cha ala mekota kikathela mwiya Yoba niwe vitie nake mwene yasya uyoba ngai wa nguthu ninguthitha unene wa Yakobo na ningumena numba nene syake mbanakabye wondu wa uu nganengane indu wana sionthe ila sindini wayo na kukethiwa vakati ala andu 10 nombani imwe makapwa na thila mwendwa ithe wa mundu ula muku wiukilia ikimba au memavindi nombani ousu wikivivya na akakulia ula wikundu kwindini kwa nomba ve umwe winaku na kiakasungia aiye nivo indi wiasya kiliaki nundu tutitona kuweta sito za Yoba nundu sisya mwiyai niwe yaite na numba ila nene ikakunwa ile mawatuwe na numba ila nini ile mawatuku mbalasi ikasembela iviane we umwe mavo na ng'ombe undu inywe mwalulite usili wakati utwike nongo na usiao wa ulungalu utwike kindu kiu inywe ala mutianea undu wa mana na kwasya tuti yosete mbia na vina witu ene nondo sisiai nga mukililia mbai inywe numba za Israeli yasya uyoba ngai wa nguthu na makamu thinia kuma ulikiloni wa mathi kuvika kalusi ke bandu beta wa alaba na Bwana alibariki neno lake tuseme amen. Nemwe wa yulu andu makathangwa ni lifestyle yo ila mekala andu amena lifestyle nzio muno. Are we together? Andu amena lifestyle nzio na andu amena lifestyle isio vetu Yoba ni wiwithitwa wonimo anono ni wiwite wonimo amenena kuwaharibu hata iwe Yoba sisi awithukisie ndeto isya yuluo yasya verse 3
mutwanga muthenya muthuku. Okay, verse 4. Mukoma mokomoni mayo manzo, beds made of ivory. Kote makoma anesa. Are we together? Ivory ni kindu kikunitwe Mungu kena na nde yonde. Kwatwa na ivory ni wawa, kwa sababu it is a precious item, material. Ti mayo manzo. Na nikenda ivory kwatekane no uanza enzo wiba Yesu, na nyingi zimekufa kwa sababu ya tamaa ya watu. Ni nadhasia mwikote ya mokomoni mao menu tita maende nesa. Na tuthiwai na ni maisa tutena twa malondu na masioni mbololo. Timbo mutu wa kwa mbusale. Very soft meat. Onita matanuka makita kwenda kweka hata okumelia straight. 5. Maina ambathi sia mana na wasia wakananda. Ona mena kumutujanda viti mewa mela mbele sia sindusia kuinga otanda viti nitakwazia kana uni uko wachao wa ndaviti na meka dhana ithe ola wainga wadhi na meiyo. Are we together? 6. Ona manywe ya mbinu mbakuline na make baka ene mauta ala maseo mpe yoba ene ondu nao ni kwithwa maisha amo too soft and yet malikala maisha are luxurious. Wanaishi kati ya watu ambao wanasumbuka, na hapo ndipo kuna dhambi yao ya kwanza. Over 6. Alam manywe ya mbinu mbakulini na kuibaka ene mauta ala maseombe idhukisie inde mati na wo nundo wa nomba ya Yosefu. It is very funny. Nundo watitia muswa wambe ena yuluwa ala mesa yoni ena yuluwa ala mesa Maria na yubani waweta Yosefu utemwai ala mebe usayoni no anduma Israeli ala mesa Maria no anduma aba na nakundu kwingi Yosefu no weta ni wana Israeli liba yombe kuni bozania hii indi mundu enda kuwetata nundo alao kwenda ukanya no anduma chao Israeli na Yosefu onakeno chao no Israeli, lakini alikati alasi hii nundo wa vina wa Yosefu. It makes us begin thinking kana otondo anaithema Yosefu mamwikie ando ameka la maisha maseo no wo mekite andumao andumo no wo mekite andumo. Yani wamekuwa kama Joseph alivyokuwa kwa ndugu zake wakimuuza akakuwe mtumwa kule kwenda Egypt. Praise the Lord. Ukiwaangalia maisha yao ni mazuri. Nikisema wakati huu nyumba zao ni za kifahari, tena ni za kupendeza. Hata iwe Yehova wako na ile prosperity, tukiomba tunamwomba Mungu atupatie. Wako na ile prosperity, tunatolea tena kifungu cha 10. Wako na ile prosperity, tunatolea tena kizao cha kwanza, first fruits. Hata wako na ile prosperity, tunatolea mbegu. Lakini katika hiyo hali yao ya kifahari wanadhulumu ndugu zao wenyewe, sawa na vile ndugu wa Yosefu walimudhulumu. Ni kwa sababu kana pe ando motongo ine na imo tumia ando alangi nai. Are we together? Ona ben nai ingi verse 12. Mbalasi ikasembela ibiane. So this is the clarification of alatu wasoma verse 6. Ve umwe uimabo na ng'ombe ikulo nale kwa ndabi pandu be mabia imasi ne basembela gendo yelo ona mayabo ondo ndio mbeto ya kusembela ba ona ni muemabo we nanzao ondo inywe mwali ulete usili wakati otweke nongo nokulia osili wakati ni wele kwete wo lwele kwete olungalu lwele kwete utanu yi ona obujo kwa la me abine hata iwe Yehova yi ulungalu ndwele kwete utanu, lakini yu matumite ulungalu wete o. Wanafaa kufanya haki, wanafaa kuamua na hekima, lakini motuimo onde na za masiosi onde zinaongezea shida kwa wale ambao wanapitia mapito ya Joseph. Na ni wao wenyewe wamewapitisha. Ni sawa no udhi kotine, lakini weka tuwe kwani za ku my friend wana mayabo
Yes ni watu wakondo waku ka mundu ndani wakakwata lakini ka kathiana mbesa ila watumia uthiukitia kamlunda kewa yana wasa kuthia yes mundu ndani wakwata indi umelipia na gharama. Praise the Lord. Umepigana urejeshewe pesa zako kutoka kwa yule adui yako, lakini ile vita umefanya ili upate ile pesa mbesa ila watumia ni singi ba muno ila wenda utungiwa ukaza kuthia yes justice livo lakini kwa dhiu mwingi muno full of bitterness. Praise the Lord. Ni vitu vyako lakini unavipigania na nguvu inazidi unachodai. Atongo Yesu mekitata mekiteu. Praise the Lord. On verse 13, inywe alamu utania maundu mamana undu wa mana muchasia hii tutiyo se tembia usiku yose ambia ndeto isumbia ni kwasia hii ni mwezo se bina undu mbia ni namu ni muyo wa namu wa kwiyukitiana chao nayo na ngombe mbia lelo kiwa muno ngakudwa bina lakini imbia ni sio kutona. Wanaposema sisi tumeshika mbia ni kusema tumepata nguvu. Praise the Lord. Wanasema wamefanya hivyo na nguvu zao wenye sikote mitulo ni ukulia hii teka yoba wathima mundu we pe mundu we katha kwiyathima kwiukilia tunani ni wachu mwateka yoba waka twaka no ya wacha amana teka yoba usubia alama tethia ni we wacha wa amana ate we yoba ni yoba umathimite lakini maima nondo weba usu masia ni moene mema nthia sindu sieba echo kitumi motumia haki motumia ukumuo kuna masi andu alange yoba easia u ate we yoba easia over 7 kondu au I guarantee you mukaenda muatave inyonde you'll be finished. Verse 8 muya yoba ni webita nake we mwene easia ati ni nguthitha I hate unene wa Yakobo nundu unene uni watu makwato ni metulio na thasia ni ngumena thumba ino nene mbana kabye nundu kwana kabani ku niko mekwikata mekwitulia kondu wa unga nengane indua na sionde ilasi ndini wachao. Praise the Lord. On verse 2 easia u yoba kenda mekale mesi kana yoba ni wika mananga otondu wanangi angi vita imwende kundukita wakalene mone undu nekie vita imuthi kundukita wa amathi mone undu nekie na mwithe ya muthi ndwa yata wa ya ngathi ya andu meta wa ability ninywe mwae na mibaka minene kwimo ninywe mwae na mibaka mithanda ukwimo mwikaba kwa zumbe azu no na yoba ni wa manangie hata na nyinyi mtafanya nini mtaharibiwa. Asifiwe Yesu Kristo. Ndi verse 40 hii minu kiliadhasia nga mukililia mbai inywe thumba za Israeli yasi uyoba wanguthu maka muthinia kumole kilone wa ndwa isu na nangejeta wa mathi kuthio na bandu beka lusi keta waka araba kweta alaba yoba ni wanena sema amen. Neto isu ni nisi kwitu nisi athengeangea nundu mabinda amwe ni tuwe sao tuwa ni analumena mabinda maingi muno itha mena bina wa mbesa kyo uende kana mena bina wa uku kana mena bina wa network kwitu musi ni tunavo kwanie musi we mbesa ni weta stress musi we mali ni weta icha asoti mbinge lakini ila siebo ni sio mathenya iweza kwithia hii nibatoneka vyala maso mangite na makeka mundu manene mekuona alangi matecha mateundu matekindu matebata nibatoneka ala mendanga wani tata mundu na mama hivi na mbesa ibira thiba ni mobuthia ala matae na mbesa ibira thiba na cia nithe twaiko nithe twikite onene batoneka ala ku nimekwikua no kuwiba mesi cia ala nini na maka mabuthia mathase mwikane niu ni muku kena kendo tumia uku ni kenda yake makozokozo mau make
endo tumia utoni uwe na uone ende si wacho nene ndo ni wasomia bika nikenda eke ondo chao ukwenda athinyala meba alang. It is a common problem everywhere. Ate we yoba asu ala makoma na mekote ya itanandesio maisa lambreti meke aletio wasia mwinge lama uanza manake kisio muka nongea wa muteko na kindo nakiba na endi madhika mundu asuonde inywe mamweselia madhenani ma Yosefu. Leo nimekuja kuambia Mungu aliye hai atawateremusha. Mungu aliye hai atawateremusha. Ando ama Israeli no meka de makaze tuimbai elanga dhime kuyoba ndali yakwe kata otondo andu melingasia na sindu sike bazokani the wakwa hevasita ni motumia wanzama for instance. Ate we yoba kanani nasia na sehemu muingo Mungu atawashusha watakwisha. Praise the Lord. We wadhina wa Yosefu Mungu atafanya na haki kwako. Utaona kwa macho hii yako one Mungu ni mwaminifu. Ate we yoba aina hiki akisema ndeto ziba Yesu akaivanisia akokilia mundu mwathe kuimo amanange. Hii nimesema kitambo. Pwagu hupata pwaguzi. Ni methali ya Kiswahili kusema mwizi mdogo siku moja akiiba atapatana na mwizi mkubwa. Ikwanda vyako manana kingeki lake nene tita ukona kao kana odhe mundu otodhe hawa mundu yotoni kuyo ala inishwa amane kuku yene eko natawechao mwene kako mana unge mwene kwewe na uyoba eka kondu wala madhini tethe na wa Yosefu ikiakisie na ikievina. Praise the Lord. The day of deliverance is coming. Wezani wandu wa matubita hata na nomezi tunadhina makaleo tutethia God will answer. Nondo mezita hata adhuku mimanga hii matoma nakana kwe ando awu museni kwao kana ando abine museni kwao na asu manguma noko vya kumona ipila nisiambe siya ikanisa na kulame kanisa ni mali yao nubwa maidha maidhi kongeke nama nengenda yaziba. But let me tell you, God is righteous, God is just. Ndainda kuna wake pumba majo hata iwe yoba ona masani na umie ku na dhikulangu yetekelwa ngainda boya wachao niwe si makoso mao mo aye mo vita anangaliziao na mabinda mwe mai kuikizia kiuka nandaka no problem akokilia mundu mwai muno kwemo aka mathesia pio in Jesus name na kwindi ngalila yaku dukeka ile thina wa Yosefu uthina ewe mwene we mandhiye ate we yoba tukeka ile thina wa Yosefu uthina usu ewe wekiata we mandhiye na usu nondo utawetanga wa mutabanyani maingi ando mekita kwenda kwewa ni wekitwe na buthu menda kwewa niwe weyekite ndo we mutulu tuwe wina thina wanangete ndo yakuna andu tuwe wina thina ndukeka ilo mundu madatoneka usioke yoba. Praise the Lord. Indala mathiniwe na maumangwa na mabuwa makunwa na mekwa mundu mathuku ni kwithwa ni mekwe kwa nala mebina kwimo na mo matichao matibina ni mekwe kwa nala ako kwimo na moti matichao matioko ni mekwe kwa nala me anene na moti anene. God will act justly and righteously. Ideke bina na mwezi yangu ange obina weba oso ate we yoba. Let us pray together. Ola uile takuno wese kuevanisia. Ola uile takuno wese madhina mamesi yaito. Na wese usila makwani ovyo ngai museo. Asanda musumbe wito munene. Utatatua matatizo kikamilifu. Wale ambao wanajiinua na wanasema ni wao wenyewe wamejiinua na kumbe ni wewe umewainua, utawashusha siku moja. Umetupa wao wawe marafiki zetu, wawe ndugu zetu, wakutembea nasi, kutushika mkono, kutuwezesha katika njia moja au nyingine, lakini wanakataa wakitudharau. Hata kwa njia moja au nyingine wakatuingiza katika masaibu ya Joseph.
Tumekuwa kama Joseph, tumeuzwa kwa utumwa, tena tukafungwa katika majela sababu ya hawa watu ambao wanajivunia nguvu zao na vitu vyao wenyewe. Father, we thank you. We maimu nokwemo. You will judge them. Nokeka no lunga lumusumbe mwe. It was nguma because of your comfort and encouragement today. Jina lako litukuzwe sasa na milele. Thank you. Kia kisi ya ndomako. Kia kisi ya Yosefu ndaini na kwesowa. Eko lokoloni mukia kisi mandiko mako measia wainake. Eba uyoba oba komone wathina. Ayithukuma uya wo kombo. Yoba mandiko mako nimekwasia wainake. Kia kisi ya Yosefu la weba wakimweka nesa. The day of judgment inafika. Mwathana wakutale lo lungalu ni wokite na yoba, you will justify your people. Thank you for your encouragement and comfort. Kwa hayo Bwana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu, sema amen. Nenda tuadhime mno. Thank you very much.